Riri niryo gita ria kumurika magatheti muga na kitheka wiringira bwako ithirite uri na asubuhi njema na rua Jumanne tariki 23 mweri Juni kenda 2025 jarene kwandi na karatasi ka The Standard tukethira tukimurika riboti racio yorito na ikiringa biongo bia nyomba cia nteto okorero gututhingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, vile vile YouTube @Meru TV Kenya. Ngushigiri nkatho cia mwanya ni bwega nonto bagwita na mbere akurumirira awitwethia nyombe nteto number 1 kathetuneka Meru. Twambiri na audio bwa karatasi ka The Standard na kio nigishangasha kia mwanajeshi kiri mboto ya British kana Uingereza au kumenyekana ya Prosik James Parkis kuma Northern England ora watonyere kiri mboto ya manjeshi ya Uingereza mwaka ya 2006 akitungatira ndigoro yake mwaka 2016 lakini kishangasha kirake kumurikwa ni ya karikire mwaka jo 2012 ndigoro ya Kenya na area Agnes Wajiro mwari wari wa ukurubo miaka 21 ari na mwana wa ukurubo mieri 5 ikwirikana aurairwe ni mwanajeshi o kuma ndigoro ya Uingereza mwaka jujo 2012 igamba rithirite rigikinyirwa kenda kiotokea mwari o mutotigi Agnes Wanjiro kithira gikioneka riboti ikumurikwa ni karatasi ka The Standard iri kiri audio bwa ngatheti kingi kiri audio bwa ngatheti ya The Standard nigishangasha kiige kandi ya ugima ya SHA inya nyuma ya sieswa ugima Adendwale gwitana mbere kuthetera mutaratara jojo kandi ya SHA nwe mwerekere munene wa SHA Social Health Authority Masi Mwangangi agitana mbere kuthetera kandi ya SHA. Rais William Ruto kirigaro ya rais mujumonene ijo Nairobi ntuko inkaithiri akiruguria mutaratara jo kuringa jeki ya Kenya nio SHA sponsorship program edi bando kazi ipo ni rugono rorekere audio bwa kadeti ya The Standard. Karatasi katwili niko kawiti na mbere rugono rurwa kandi ya SHA na area Sibitari Shanto Kiumbe niona uraya Rural and Urban Private Hospitals Association na area kiaria uraure makaregete wa association ni kana kiama ki Daktari Brian Lishenga tianiritie utumiri bwa SHA kana kandi ya SHA kiri sibitari cia Anto Kiumbe kisa na maana mbeca ira cithirite igitumirwa ni Akenya kuona mautungata ja ugima sibitari cia Anto Kiumbe thirikari ni thirite gicereria kanyamo kana kabesa kana mbeca kwithira itirei sibitari cia Anto Kiumbe mungana jwa 75 billion kana bilioni 75 ni randurira thirikari ri nareo kiri sibitari cia Anto Kiumbe barabara ni ritie na metha cia nteto bare Akenya dono ciao ciandikire karatasi gatwiri bagitariria kinyamara kuthange kabaithirite bagikurukira baitite kwa mukira motungata kuma kiri sibitari cia Anto Kiumbe kana private hospitals nonto bokwithira nande ire tia cash mbesa bari kuma miukone ya Kenya nonto bokwithira kwambiriria igoro tariki 22 mweri jwa kenda iri ntuko Jumatatu nirio RUFA kana Rural and Urban Private Hospitals Association barekirie kuringa marufuku tumiri bwa kandi ya SHA nonto bwa mbesha marando nkutho thirikari kirema korea na boba kaithira bakinyileka kiuchumi wetithi na mbere mitaratara ya rungamiri bwa masibitari jaja Anto Kiumbe na pia kenda gutungatira Kenya burako bateri kwithira kuri kayo karatasi gatwile kiri The Standard. Karatasi gato dhatu kakemureka rugono rwa ikuo kia Simon Waroe kuma Kayole muje jwa Nairobi ura mwiri jwake jwa tirimirwe juri kirinchera nteresha Mombasa police cell in Mombasa rugono rugitarirwa mwekoroke Mary Jerry agitariria mbura
akulikana makarika mathaja makai mbere ya gutiwa ni Mwendoke mwiri Njoki jukionekana kiri gituo kia borisi Mombasa. Kayole Mombasa we batwire Kayole nyuma ya kumuringira thimu tariki 14 kada 14 mweri jwa kenda irio riarire mwisho Mary Njeri kwaraniria na Mwendoke Simon Warui nyuma ya thimu yake kwithira ikiwa Nandi. Mteja wa nambari unayopiga patikani kwa sasa, na thimu irengi amukire inya nyuma ya kuringa riboti kiri gituo kia borisi kia Kamukunji Police Station ati Mwendoke ati koneka arina ubuabu nene guchanganyikiwa akiurakia nitia bugweta na mbere airwa etera mathaa 72 mbere ota kairaita wa formal statement ya kura ko mwendo waku Simon Warui amukira thimu ingi yo mwira we are very sorry mwiri jwa mwendo waku Simon Warui jukoneka kiri gituo kia borisi Mombasa. Bakiariria ikonie nite mwiri jukonekana gituo ne kia borisi Mombasa yo Simon Warui baugite kaira kewitia ruthingo awa aunika nkingo ochungu no bwitite na mbere ciuria nyawe no ciuria burango ciuria nitia akwire ari kiri gituo kia borisi nonto kuringana na jaraja thirite jagitendeka kiri mugongo jwa Kenya kwithirite kurina nguto nyingi na andu baingi bagita na mbere utautoro bwa bari tuone bia borisi areo Mwarimu Albert Ojwang tigankuwa uchunguni bukomilikilwa kumenyangana kithia ni borisi bauraite Simon Warui kira kinkuga ni ciuria bitite na mbere kurua otaburia Mary Njeri mwendwa wake atete utoro bwawe akuria ciuria na nibuo mtoto kumurika rugono ru kiri karatasi gatodatu kiri The Standard. Karatasi gatona niko karina rugono na njira empari njira enkinyaniru ruigie rugono rwa rucori kiri uthio bwa The Standard ni Robert James Pakis ora wari mujeshi kiri battalion ya Uingereza agitumikira ndiguru weke kuma 2006 mwaka 2016 nara aikirwe kiri missions kana kiri mantu mwanya kiri kurwira ndiguru weke agita Afghanistan akija ndiguru ya Kenya nare mwaka jo 2012 nikio gishangasha kimwandamite igambari mwandamite ria ikuo kia Agnes Wajiro wari mwari wa kurubo miaka 21 agitia mwana igiteneriu ari wa mieri 5 na High Court of Kenya ni rutite mwerekera ju mwero ati Nandi kaborio kana soldier o kana o military man aithire akijukirwe tagaria kiwatho gukinyithwe ikongoloni byo watho gucokia ciuria kana kugambithwa yigie ekuo kia Agnes Wajiro. Karatasi gatona karina nteto eu na njira inkinyaniru. Karatasi gatutano niko kashorimbisha ya Rais William Samoei Ruto aikinya 1212 muji jwa New York thiguru ya Amerika. Ninara arikiri kigomano kia atongeria bandegoroshia ba mandegoro niyo UN Security Council General Assembly naria nandi kiuria kiri toge korua nontu bwae muji munene jwa Nairobi jotina mupangilio jo mwega jabura Rais William Ruto au kujira mupangilio jwa bata mupangilio jwa batare thiguru ya Amerika kiri muji jwa New York kiuria kia bata kiurua kiri karatasi gatotano gerira au kinya 1212 kiri streets ya New York akiona mpangilio jo mwega. Why is it very confusion kiri muji jwa Nairobi kuri nambu toti traffic itimpanga ti ukaria butimpanga ti ruko rutingite kwanda miri gutwika ilia ria ruko muji munene jwa Nairobi maswali ya kiurua
ngwetikia inya governor Nairobi agaithira akijukia tagaria kwagirithia mitaratara ya muji munene jua Nairobi gutuika ni muji jwe na itio ningi jura atongiria bange ba mandegoro bakinya baigwa bare antwara kwe safe na baigwa bai proud kwithira bagita itira kadetune kandegoro ya Kenya ekau karatasi ka tutano kiri the Standard karatasi ka tutandatu kare ariria mantu sorry jenge ni ripoti kuma matura thirikari cia matura nkona mantuja Homa Bay mantuja were Kasipul indi bwabata zaidi ni karatasi ne kamugwanja naria ni matamushi rwaria ugambi bwa Raila Amolo Odinga Tinga kiri ni mwe mutongeria wa ODM arite kiri parliamentary group ya ODM Nairobi narakiuga batu tore ODM bara bakwaria baki tabataba yaigie murongamo jwa kiama kia ODM ikonie kithurano kia 2027 mambo bado akiuga no abairite ati sorry no abairite ati ODM itithira irina mugombea wa kiti ya urais ni kiuria kia bata kwithira kiuria akiama ba ODM bara baithirite bakiruta miario na mirengamo yao bakiuga ni bakwaria koniaba ya chama cha ODM ikoni mwerekerajo wa kiama kiri siasa cia urais 2027 akiboria nani ameambia nyinyi ODM itithira irina mugombea wa kiti ya urais ndo bokwaria mijamano ya gisiasa bokiwa abo tumi ni ODM aitwe totibutumite ibabu itumite totaraniria totauna na kiara turi ODM tuanu akaithira ae mugombea wa kiti ya urais tukarwa mio yetu 2027 abo nibu kore kiri ODM likana ODM of course bari kiri mukataba jwa handshake na thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto nyuma ya nkethi katikati ka Raila Amolo Odinga na Rais William Samoei Ruto na ria vigogo kuma ODM bonekete bakewa twanya tunene kiri thirikari ti wikilivo paranya ai kiti CS Ali Hassan Joho akewa giti kia CS John Badi akewa giti kia CS nwe ura kuongea giti kia CS wa energy Wadai pia Wadai nwe akewa giti nyuma ya nkedi katika ka Raila na Ruto inde akiaria kiri mucemania jwa akiamaba ODM parliamentary group meeting Nairobi wite pokawa ibotumi ni kiama botetomi yeigie kura cia 2027 buni bukore murongamo jwa ODM bado watatangaza kulingana na Raila Amolo Odinga karatasi katunana karimurika na uraya na wari yaigie kithurano kinini by election ira irigiri tariki 27 mweri jwa 11 by election ire kaithire ke thika ciamani kuibangania kiuthi bakibangania bara kaithira baitonya kirinkindano ya gisiasa rutere rurega na thirikari upinzani bakibangania bakienda kuthimana inya na rutere rwa thirikari kenda kuona mbicha kamili no ground kuthikira ni nani akona ground so by election cieteria mubira yokona ni kila mtu tibia make bia gisiasa indi nyatho yiba gisiasa ni bakwenda kuona ni atia ningi bara baringa murashi mitaratara ya urungamiri bwa kithurano bakia ile ni tia IEBC na Raya Independent Electoral Boundary Commission bakaithira bakithuranira na gwitithia na mbere kithurano kinini irenjira imwe ya test waters kana kwa ilianitia mbicha kamili kaithira ire nkinyangano nene ya 2027 aritie orani CEO Marjan Hussein Marjan yaigie kuibangania kwa IEBC nonto bwa kithurano kinini agiokiria shuria yaigie constitutionality nonto bwa timelines irashithirite irio na some of the
magamba kana iro maromba jara jete ikinyitwo mbere ya makoti. So nitibakaithira bakinavigate reto iritho tukaithira tugitegera tutiaria ya maingi yaigie kithurano kinini indi mbeca iria itengi ni milioni magana mugwanja ja mirongo inana na inyanya 788 million Kenya shillings kuthuranira kithurano kia 27th of November. Iu ni mbeca inkai ikinya bilioni imwe na bando tikithurano kinene. Hii mini election tuni ini tutito mirongo ile na bitandatu itumirete mbeca iu cionthe ekethiri kithurano kinene ngwitikia ni mambilion tukethoma billions of money. Indi yote 9-10 reto ni ritho. Karatasi ka kenda mbere tutegira karatasi ka 10. Karatasi kenda ni yeye manjeshi yetu kana maabisa betu baukaria bara baitere ndigoro ya 80 inyorira assignment yithirite kithira akiaria kiri kigomano kia maundegoro United Nations General Assembly nara muje jwa New York. Rais William Ruto nonanitie kurega kunganirwo kwawe nontu bwa mandegoro jange ja kitaifa kana mandegoro jange kutatira mantu ja IT naria mboto ithirite yukwa kiri mita ya IT ekiyukwa ni kundi bya magaindi nara Kenya baithete bagikandana na magaindi ja ndegoro ya IT ende mission ikothira inya Amerika yawire batu areto titongethia kiara wa nyinyi munjipange kila muntu ainie karakare kawe ende Kenya are batu twabwatia kuinya kenu nya twe itokuomba ende mambo bando ndegoro bando gutena peace ndegoro bando magaindi batalukiria utongeria bwa some of key areas bando kwera insecurity iri ndegoro ya IT ende akiuria rio no ntubwae bwatutianirie bwana tuwite twi mutaratara jumu yo peace IT bototira ende yaka ende bukara bwa karwa akau karatasi ka kenda kire the Standard. Karatasi ka 11 ikonkona karina rogono roigie manto jatimbi kana tuberculosis murimo jura judirete joge kandano na ju kuidira jokedira miangatene ja mugongo nonto ni murimo atare ni murimo mborwani ende rentuko ya kongwera na kongwera ndwa ya kudhiria murimo jo atare yo timbi Kenya bakiurio kwithira bari ritho kumenyera utheru ninge guciebania na ugwati bwa murimo jwa TB. Karatasi ka 12 mbere tutegera editorial cartoon MCA niboritwe na kini kiuria kia bata nontu bwae bakwithira baitumira kanya kao kuringa okora mangavana bakewa mukana jumurito nkona EACC bakira ma MCA babwe itobonera itini gathe itobonera itini kisa na maana ma MCA baithirite bakiweaponize war against corruption bonka ngabana kairwa wende twaku impeach kethia otebuithia bo kana bo tuikwira wenu yitembesha cia thirikari ya thirikari kuni yite kanyamu ka county nandi na twakumbukira ikindo EACC bakira ende ma MCA twiritho babu ende boka muchezo yobo kureta muchezo kazini nibo utumira kanya kenu bubwe kurwa ndwa cia gisiasa ntobudira abo kurwa kama na nkuku kana nkukumo bwa tweka ni politics, playing politics and playing politics in the political EACC ikirita mukana jumurito kiri county assemblies yeye ndo ya nkukumo gutonywa siasa ba kiumbikira ikindo magavana nande wambitegeria twithire tugitegera editorial cartoon nayo iri karatasi neka 14 kiri the Standard nayo ni igi nominations
likana nandi narua itariki 23 mweri jwa kenda ntuku inka yake rasmi siasa cia by elections ile ikiambiria kulingana na kalenda ya IEBC tariki 8 mweri jwa 10 nilo kubati kwithira ukiambiria campaign cia by elections ile kaithira ikithirika tariki 27 mweri jwa 11 so ni chumia bi kaibitiere narua ile tariki 23 tariki 8 mweri jwa 10 yari twaria so nominations tiketi icio ikwarirwa na aria kuri na unkumania kiri biama gwatuika urakwewa tigiti turabatiri kuringana na editorial cartoon kona mtuma achori yaka arete akanyandiki party on cause alafu kiri nomination kwekura akenya bakoringa ende tigiti aithanwa na njira ya nyuma kisha na maana nominations inyarira delegates bagwita kuringa kura kumbe kuwe already athani tu tigiti eutu ni formality ya kuringa kura cia nominations rabia mabiri nandi bibanganie nonto bwakithurano kinini kia mwaka jwa 2025 tariki 27 mweri jwa 11 na bu ni bu na buni bugo korekere magatheti mwerekeria kwi gintu aundikania mwerekeria aulekania gintu kia bata na ninkaithira ngi kumenyithia kio nigiki rumonikigie rumuri rwa siasa. Rumuri rwa siasa ni mubango ureteri imwe kwa imwe live vulai Meru TV ni juri dharaka kumureka mwerekera jwa mugongo nitia mugongo judite juri cia dharaka jidite iri namna gani okoli lwako tuthingatira ntuku ya Jumapili ni this Saturday ile kuendera kurina rumuri rwa siasa tariki 28 Sunday tariki 28 mweri jwa kenda mwaka jwa 2025 rumuri rwa siasa live Tharaka Nithi County hapo unio tukanda itire tukithuya mwerekera jwa siasa tukithuya urutingogi bwa siasa tugikira kabiro omusiasa ningi na matunda jawe inya yukuri theruri watia riwa mutejo imenyekana na matunda jawe mtu amenyekana na mathitho jawe oni na ugwe tukethira tukithuya asiasa tukithuya matunda jao na kuona mwerekera jo mugongo iko namna gani ukolelo tuthingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya inya tugita imwe kwa imwe kiri mubango jujwa rumuri rwa siasa Tharaka Nithi County on Sunday. Tharaka Nithi twasija twakuja tunakam karingana na majenzi anasema tunakweyu on Tharaka Nithi. Au ndio milikilia jara tukimulika magatheti na ripoti hiyo yegero mororo siasa. Nkore thank you very much na ndobogeta na mbere koromerera akire Meru TV we watwendia nyombe nteto eri na igweta kadetune kamero kuma kirini kiriwe na kimoni moni thank you very much ugeta kuraya nonto nande nyuma yako mureka magatheti tukenda tunina rwaria ru rwa bata rwaria ru tukithuya siasa cia county ya Meru siasa cia mugongo tunina mbwiri basa ni kire gichunji kia bithatu kia mubango juu jwa turinge ime bita wakabwe mutharimi.